Izvolite, kolega. Zahvaljujem, predsjedavajući. Pozdravljam i selam i sve prisutno jednako. Imam dva pitanja i inicijativu. Pitanje upućujem ministru za pitanja boraca. Koliko ima nezaposlene šehidske djece, jetima sa višom i visokom stručnom spremom magistara, doktora nauka? Pokrećem inicijativu da nadležno ministarstvo poduzme sve aktivnosti koje su potrebne kako bi se u 2020. godini zakonski prioritetno završilo zapošljavanje navedenih, rješavanjem po hitnom, kratkom postupku, odlučno, bez kompromisa, ovog po nas sve ovdje prisutne stidnog problema. Obrazloženje ove inicijative smatram da je u navedenom obrazloženo bez takozvanih prioritetnih bodova i populizma, da se okonča ova sramota prema roditeljima najzaslužnijih za državu Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku i hitnim odlukama prioritetno u manjim mjestima, ne u općini Centar i ne u kantonu Sarajevo, jer koliko je javnosti poznato da se već konačno rješavaju, te da su već poduzete neke od mjera i da su neke općine, što je za svaku pohvalu, to pitanje riješile. Drugo pitanje, pitam premijera, Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i 8 nadležnih ministarstava od 16, da ne nabrajam pojedinačno, da li imaju plan aktivnosti i rada za 2020. godinu izdvojeno po pitanju migranata u Federaciji BiH pojedinačno. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo financija, Ministarstvo prometa i komunikacija, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo obrazovanja i nauke i naravno Ministarstvo za raseljene i izbjegle. Tražim odgovore u elektronskom obliku. Hvala.